I can play potang. Fake account mga mani mingbo tilang ngam si lo ba doi se taka tlan si chunga mi be hi kan chui swak zel to do nani chu bangin mitin te film kulturin kai cha loka politics Tuna hay kan ngai thaleang. fake account mga niglo tak taka kan ho tu te pu thin tu te kha kan khet swak tran to tu na chuan chu wang chuan ngai dam an di la kan ho tu te na ngai dam the ni chuan le la ngai dam anga ngai nam the lo ni phei chuan an chung chang arip viawin karing kan sarkar ma khan an chui chuak thei tlat lo wa kan sarkar an chui chuak thei mai ve ta na fake account hi chui swai lo har ve hrim hrima Facebook ti tu company ti meng kami de khanin an pe chuak du tlat lo thina anin an pek chuak du lo chuan hriat ngai na khawm tlat lo wa amaro chu kan ma mo e kan tia min an pek chuak saka kha kha court ba for evidence atling ta ni chuan tu na chuan diklo dewa ming phua chop banga kan ruai tu te lo be thin te po kha kan hre chuak chota a hei hi kan ti na chan chu kan huwa ni lo kan thinarim po ni ngot lo rem kan chak wang po ni lo tiang hrim fake account banga zalen ta kan in be the renga chui chua lowa om reng chuan kan ram politika ti drop lutuk ti re mangai ti ngam to lowa siam angai wangin ma kan han la a re lo te chungin kan cyber crime lam ten ma an han la an tre chuak chota mai don ni hian alanga lo om le a chuwang chuan kan ram politik po athiang lim so zel tura inga yang elai not one bial te in bial Tum. Tuna hay kan play liang. Social media Chief Minister Pulal du amat thudiklo mga pu tu apu je ro sang puya SP azongte ti asia chu thuzo fia turin police in man zone thudon danin SP azongte hian tlangwal usha ngati minglem invoin nikum April ni som paruk khan kum sang ni som pathum December ni saria si hui khomi pularin moya thina chungcha nga pulal du ama chu amo phurtu anga ngai thei zongin thu aziaka ama ti mingchha theina lam hoi thu jak chungcha nga hian pulal du ama chuan nikum khan court criminal complaint a thelu ta court thupek angin cybercrime police in he thil hi chuizuin tlangwal usha ngati mingpu a Facebook account nei tu apu SP azongte chuni zan khan police in an la a thuzo fia turin an kolme kani Kha ni mai an soi bel vak turbo om chong lo tin Facebook hi chu a drop ka ti hrim ke ma po hianin kumsang ni som pariata khanin mi pali panga vel ki kan vlog ve thina ni in la hriamo Timothy wangchie te Miss Bani te keite John chana te Misual pa ti te ang chi te khata khanin ka vlog thin lai khanin zo sap ti khani ta in ka hria min troll vaka kei po kha khata tang phei kha chuanin Facebook account kha ka nei le to lo hrim hrim midang po hianin hei FB ka lu pe lo na chan ta te po hianin boitlung collection te po khanin ron ti me hi dik chi Facebook hi chu zeb lo chuanin a drop ka ti dewa ke ma po hianin tu tenge tungen ni ti po hre lo hi tam lu tuka hi aron soi thakho me ta hian a chove a tlangwal usanga hian social media hian ZPM a chiat na tur bak a soi ngai lo reng ani midik lo an man hi kalom viawe aron te he po hian aron tran wak lo ani tran om lo ve reng boka tenga mi do ta pu ching hrim do ta in pu hrim hi chu a huat thla om em ani ti chuanin a dot soya tak kha tuna hianin kan chiar chuak le ang hi bengvarna.com hian aron posa SP ajongte thu post angai in ti hi ni si mui khwa a chung ko har sa ve tak mai pulal rin mo yale anu puite afa te no pang te pani nen an kho sa ve chung ko lim thei tak an ni khongai thak om mel top tan chu kum sang ni som pathum Congress sarkar non le nu lok December ni sari khan pulal rin mo hi saku
thang te kam turin aram wak chuaka hemini hian a hotak mai lo awangin atu ka zon ani a pulal duoma huan epchia kan chief minister mingalon aron lang ta che heta hian pulal duoma huan epchia luang huna ka lumti hriat takin thi a char ani aron tilang deuh kheramo he thina hi social media lar male internet khovela kan la chen tam ma deuh ani awangin mipui tam zokin kan hrelowa internet a po zon hmu tur om lo ani Reverend Chanchin Moya thi na te kan politicize na sa emema kan in chir the na sa in rindan le hmudan te po kan soi na sa hle he si hmui pa re theile khongai thlak tak thi na hi engwangin nge kan soi lo bi kang engwangin nge he thi na chung chang ziak tu hi case file chung chang ziak tu hi case file chui zui kan ni bi kang Reverend Chanchin Moya thi na po an ziak kur de dupalom le aran te hetia pulal rin moya thia an charnu hian a lengpui primary health center a post mortem ani a silai mu ataksa a mu ani lo awangin a chung tele khotlang shwai tu tengen na angin civil hospital aizola post mortem non le ni in heta hian silai mu changkang tak minazong nei phak lo silai mu chu ataksa a mu anita ani he thil thenga hian FIR the lu ani lova police ten atu langa bo an bo zui nga lawang le case an register awangin achung te hian the lu shan ngai lawa anda ani he thina hian mi pa pakhat balu la thin chu witness a atira atanga khati hun laya asoidan chuan pulal du omate huan mong lama hian pulal du omale a thian te pani hi silai in ka siakin an om thu asoyani ma se witness hi tu ten emo an hril danin in har sa sia court kal reng angai a irin a in ibuai tam mai mayang anti sak awangin a in hnuk dok ta ni nan soi a hnuwa mi then khaten he thi na hmuna zuk en hian an thi na hmun zuk en hian pulal du omate om na le pulal rin moya thi na hi in ep chia chia metar somsari bor vel bora in lat anita ani khai khai athat chu ati dot ngambik lo ma sei in ep chia chia ngai bel thei tur tak khana ron sei vel ni chu ka ngai tua mai mai chu khati khopa in ep thale la over lo ram hnuaya hnimbuk kara mihring han om se kamnam deuh chuan ramsa emotia ka mai chu ol deuh tur ani he case mak deuh chu case IO hi voi lingot thlak ani a ti hian an khala azu zi nge atop to nge alakal zel ti po anu puile afa te hian an hreto mia lo ani chu he thil hi ti pal ni in angai theina la ya oma ma se ati tu te hian pathian hne na le pularin moya nu pui le fa te hne na hian ngai dam dil nu no le se a thakop mai ani po hian kum tam tak kal to thil ani a case ziak lut lovin an ngai dam mai thei arin om mishing muwa zep thei ma se pathian engkim hretu ma a hian ala in puang don tho si a sum dona ani emo politics ani emo thil danga po he thil ti tu hian atumram thleng phalovin atluan lo pha nge yang ti karinglat ani chuanin ti hian bracket chunga aron dale a pulrin moya puile fate hi an har save emema case thar thole du ma se antana buai thak si a social activist piwan ram chuangi te emo mimal le pol tlom ngai ten poisa tho khoma an pa an ngai em thina zu zi bo mai tur hi an ril ruanom nan le an mangai em an pa boral dan dik tak she tur hian ke lo pen chuak sak turin kan som ngal a cheu hei hi adot ron phua chop kha ani a bulal du oma khanin kan sarkara chonin hei chui chua ol sam khop mai sarkar ma sa te kha chon an chui chuak theilo nge mani te kha ati vela alo ni mel khop mai ZPM an ron sarkar chia bulal du oma fake account dot manga in be a huat zia ron soya kan chui chuak don ati mani lo ka po ron soinon le a kan shet to aron ti ati khanin
ti hian in news chu kan hrezui tamai ani aro pui lem lo dot manga in be hrim hrim hi eng levela po ei mi mal thil ho deuh in kara po entinan cheng som ila han ti me te poi dot ani chonin a huat thlalom veka chu wang chuanin hetianga I mi that titia in chua tianga dot pe hi chu a case a sa don lutuk soi vak ngai da pom lo comment section a hanin ron comment chun zom mai te o tikhana chieng etero fake account phe na minglim manga dot a mi be mai thei kha tu na tang chuanin a hrim na po ana tal to viau wang ka ring